السر شاداوية كوباني هفسروك دستيا تندرستية لكوباني دكتور أحمد محمود ميفاني ميا دكتور دماتا باشبة روش لكوباني تشاوايا شفيدن كهرباء بكوباني هاتا دايين حتى نهاجي بردوامة يان قطبويا دام باش ترتيب باش دونر قالك والله سباس كهرباء دكتور قطبية صاوي كهرباء قطبية نهو تنا في دقيقة شن كهرباء تين ساعتان كهرباء المغربات بواهاتا دايين والله نيزي 5 ساعات باشا يعني نها كهرباء الكوباني قد كريا وكيدن آف هاتا بردان دكتور يان تاني كهرباء بويا اوف هي نوتي بردانة اوف هانا تي بردان اومي بیرایا بیره کوبانی و در کیته بس آوا شرکت آهانش فرید و شغلر دا هی ناتی بردانه نا وهين ريك قرتينا يعني خوارن درباسي كوباني نبويا دوهي والله رهین گرتین خورن سربستین در بس نابد ری قاچاق را ملت هنکی دیگینه ورله همه هین نه سربست ری دیگینه وکرینه نا باشا اف هناك بيش هاد ونج شفيدن رودا من تخص از شتب برسم رو الشوايا ام تنسر آلية صاغلمي آلية تندرستية دكتور نخوش خانه و لكوبانين ها چند کار دمانه نخوشخانه مدهندر باجر دا پنجن نهاد سسه عامن دا دیجی تیبتن وانا لكوباني داد هندر باجر داد شغلن لی همه مستوصف می گندا 5 مستوصف جه کار در کتنه و دقیقه وقتنا بن دستی او چاته حکومت و گوهست اوناش کار در کتنه وایجی هشتی ملت کوچبر گیشکی لکوبانی باجر بقلبه گرانیو که پر هاته سر خسته و مستوصف هندر باجر ده بله کارمندین پزشکی وکا پیویست لوان پنج نخوشخانه یان هنه درمان هیا کارمند ایمه کوبانی ملت ایمه هیا یعنی پیدا دوه شغل نمستشفی ما گیشکی لما مستنگی پر هیلی درمین داده بینن تیبت درمان نوعی او یجبر کو ناگیمه و ریج تنم بکرن بدر که گینن یعنی اینها درمان می مخبره که مایی تیدا ہے ایمه عملیات ای نرکوتیکس بو تخدیر اونا که من یعنی وانا مستنگی زیده تیدا دبینن وجودا یواجی مصلات تنن وانا السوقاجی نینا فروتن یعنی و منظمات امم متحده یادری حکومت آراته مثل تیبت ای کوچکا گزی کوچکا اف حالت گرکی زیده بونه دکتور؟ والله أنا يعني حالاتي ويا إنها يعني ميناك ود هسر حاضر بوم ها تبا ما بيكي قرتو و تنبو درمانا و نهاجي ده مكتبة نيف كوشبر هذا نخوشيك تديا في براية بي تعقيمة بي كلورة حالاتنا تسمم چه ده بنا ده مكتبة ده وطبعا مراپور دا منظمه بخواجي هات لكلين جيكر منظمة ميديكال ريليف و MDM حالاتنا اسهال نيفان دا چوي تسمم دبه و جدایی خنجر نيف کوچبر دمالا دا جي عائله هي كامل ته تسمم بيه گشکی جوه آوه دکتور چند کس لکوبانه سریل نخوشخانه یان دانه کو جبر آوا قریج آوا گمار راستی زکچونه هاتنه یان جیورشینه هاتنه مکتبه که دهو یعنی با میناک مکتبه که دهو چونه که او گروپ ما تندرستی چوه در که علاج کرن زیده سویا کساو هندر مکتبه که تنه دا کی جان با دبستان کوچبر بو؟ دوردا والله شهید زیدو بو فکریم به تنه دبستانه که زیده ترجسی هنه خوشان هبو اره و عائله جهات 5 کس بون دیک و 3 زارو که وایه اونا هر سه اوجی تسمم بود دكتور يعني حتى بري دروجان جيل غوريوان آماران 500 كس هري كم سريل نخوشخانه ياندانه كو جبر آوا قريج يا قمار آمار قشتي هيا اره بردستيتا گشتی چندن حتى رجامه يا نه إيرو والله ايه تام مناني هين البام تنه حتى في دقيقة لما بين التاغو 500 و ايه تسمم لما روجانا
هر نخوشخانه که ما زیده 400 کس در باسی دبه به گیشتی یعنی نه تسمم تنه. يعني بينج نخۆشخانە ڕۆژانە 400 کەس لە هەر نەخۆشخانەیەکێ تێنە چارەسەرکردن؟ لئیمت عام 400 نخوش در باسی دبه او روزانه جبر وام نگو 5 مستوصف جی کار درکت نکو جبر گیل کووانی قلبین گرانی گی هات سروانا. یعنی ایمه مشتنور و نخوشخانه کووانی هر یک روی 300 حتی 400 نخوش لید قلب. جبلی جهریکتنه تسمى دکتور چه نخوشیین دنها گرکی بلاوه لکوبانه؟ والله سرمایه تا دین ها موسم سرمایه گی شه و زکم و کخوکه و درماناجی دست مده پرکه مایه او یا پر بلاوه تا دی موسم خواه یعنی وجودا یواجی سارا موضوع تنه یعنی سرمایه ملت دخواه ایشید کرده درمان البردسته ji bo kixukê ji bo sermayê têra çi qasî dike? Çend rojên din? والله کو روشوانی هر ریفا نون یعنی از بارم هم کنون بلکی هفتا کده یعنی وانی قطبه نها دکتور يعني وەکە بانگەوازیەکێ پێویستیە هەری عاجل یا هەری لەزگین bi çi cûrê dermana heye eger tu bêjî؟ درماني وای موسم نها رشحة انفلونزا و لابراتوارا و تخديره وانا هاري كيمن ودو سيروم. بله جبر في روشا كو هيا دكتور سرمايا جهري كاتنا جبر آوية تكسي جيانا خوش دزدايا يعني تاني كونا خوش كاتنا ووان چاره سركريا؟ نه این کسی جیانا خوش دست نداره هم چاره سر دکنه یعنی گور در فتح خواهم بر در باست دونه نو چەیەک بەڵاو ویە زانم حتى چ قاسیت و ئاگەهداری دکتۆر دەبێژن وڵاتیەکە ناوێ وێ فادیلە ئەنوەرە دایکا دوو زارۆکانە ji ber ku rewşaweya tenduristî gelekî zehmet bûye li gundewarê Kubanê li aliyê Rojhilat li yek ji gundên Çelebiyê jiyana xwe dest daye ji ber ku pêwîstiya xwe bi neştergeriyekê bi emeliyatekê hebûye ku pêwîst e li dervê Kubanê bihata kirin. Wekariye vê yekê piştrast bike weke desteya tenduristî navê xwe Fadîle Enwer e. والله زوی بشوفینم مای آگاهی بجم تنبو ناتی خستامه بلکی باشه دما کو ئاگاهیەکە پشتڕاستکردی گەشتە دەستێتە دکتۆر ئەگەر زەحمەت نەبی توژمەرەژی پشتڕاست بکی وێ دەمێ ji ber konûçeyeke bi vî awayî belav bûye başe çi cûrên emeliyata niha li Kubanê hûn dikarin bikin dişiyana we de ye û hene yanî nexweş ku gelekî pêwîstiya wan ya lezgîn heye ku biçin Şamê û Helebê neştergeriyê bikin هنه سرطان تیبت و نخوش دیره جدای و التهاب کبد وانا بری خود به الحلب دنج بر جمع و درمانات و در فتجی تنه ویا بری خود نشامه و حلب و لودر که یعنی زیده 26 کسا با مسجل کری هنه حالات سرطانه نه وانا به الحلب یا الشامه علاج ببن 26 نەخۆشێن پەنجەشێرێ سەرەتانێ هەنە و 25 ڕۆژن دەرمانی خۆوەر نەگرتنە. لەڤەر تنە زاتی و بگرنجی و نکۆن هەر نەشۆمێژی بۆ دڵپێشکردن. باش. بانگاوە چییە دکتۆر؟ یعنی هەم ji بۆ ڕێخستنên mafên mirovan hem ji bo hikûmeta Sûriyê ji bo wezareta tenduristiyê بانگامه درمان بمگی ایهانه که منظمه اجمالا تینن یعنی بمگینن که درمان ایهانه تکیم و ایده دیجی ریوه بن تا دی سیدله تیبت جی هنه و امجی کنن بکرن یعنی لی همه درمان در باسی ورنابه ای خاص یعنی اینها گیشتی ما سه شحنه گیشت نمه ویدر که درمان او یا جی دری منظمه را جوره درمین گیتی تنانه لی همه کنهای تیبت جی بردن خاص مستودعات دروا و ایدینا درمان لسیدلیش چه و امجی کنه بن پیدا بکن بکر gelekî spasiyet dikim hevserokê desteya tenduristiyê ya Kubanê Diktor Ehmed Mahmûd ji nava Kubanê du mêvanê me bûyî.